Ndabasuhuje nanone nitwa Professor Muhigi. Aha turi mubona hari inzu nziza cyane ni mu santere ya Biryogo mu murenge wa Mayange. Murabizi neza ko Biryogo ifatwa nk'umurwa mukuru w'umurenge wa Mayange. Mayange ikaba ya kabiri kuri Nyamata nk'ahantu cyangwa se umurenge uteye imbere cyane mu karere ka Bugesera kose. Wa mbere Nyamata, wa kabiri ni Mayange. Iyi santere mubona hano rero niyo santere ikomeye cyane mu murenge wa Mayange wose. Ahangaha rero iyi nzu mubona iyi ngiyi, iyi nzu iragurishwa. Ni santere y'ubucuruzi, aha ni mu gikari cyaho murahabona, uvuga ngo ni mu gikari cyangwa se hari iriya nzu igaragara ku muhanda, hakaba n'izindi annexe zirimo mu gikari imbere, arizo zizi ngizi nazo zirimo mu bigurishwa. Ino miryango iri hano ni imiryango ikodeshwa, murabibona irimo abantu, nayo birimo abapangayi bishyura amafaranga uva kugura ino nzu wawiteganyirije. Abapangayi barishyura kandi uyu muryango nawe w'ubucuruzi amafaranga make ku kwezi ni 80,000. Iyi ni inzu rero y'ubucuruzi, hano ni inyuma hayo, ivuga ngo ikora ku muhanda, imihanda ibiri, umuhanda w'imbere n'umuhanda w'inyuma. Aha rero ku muhanda w'inyuma ubona ko ari ahantu hateye imbere. Izi ni inzu z'abaturanyi ku ruhande rumwe, umuhanda umanuka rwose. Iyi nzu rero cyangwa se iki gipangu cyose cy'ubucuruzi gifite amazu y'ubucuruzi imbere n'inyuma kuko gikora ku mihanda ibiri, byose hamwe n'amafaranga miliyoni 27 z'amafaranga y'u Rwanda. Ntabwo ari amafaranga menshi ugereranyije n'agaciro k'iyi nzu ahantu ihagaze. Nuko nyirayo afite ikibazo arimo kuyiteza, ni nka cyamunara. Uyiguriye ino nzu rero uba witeganyirije miliyoni 27 z'amafaranga y'u Rwanda ukigurira iki gipangu cyose cy'ubucuruzi, ni nko kwitoragurira.